Voor een want het Shewa, orde, we zagen Daniela, ook show with Helen nu. Hardager took me in Fortnite show them Darrower or in last show over see in Glenwood and Scully and Sean River. Na Scully kids arm in Bratanya, the Curry 3 Gilly, and I'm sure in the Creek Yelcha, the revision of Skilu or in football, the Hoorge. Or in Drucker, and again, I catch a cap, the Shelliver and Skull. I was near a renew Coranu, or Banry and Elish Hain Hassana, the Ernadaldians and Skullshaw, Ranta at Olum. I was Dinny Bokdade, for she had ool glass, the Marode, Guerrero, Shasso, and we suppose, less an Aspel, I was in Taggart Paris, I was here at. The Queen she comes to see us in her carriage golden fine. My smile at ool and you, Kai to and Randish and Olum. Could be so that the speech beeth Irish, the heart must needs be Irish also. For out of the abundance of the heart, so speaketh the tongue. By shin, occur Edward Spencer, she shall unrake us of on, less in Yilda, others in young Gaelak as Chris, the Marode, Gorola Hiri, less in Collinu, of the Barty ha, again Baron Gray to Wilton, far image the Coran Yahasani and Erlen, and Yandara area mat, Ignagil and Yaswoon. Why Spencer, grew 3 rod or day, a kai for stress, Umlani anywhere who, and Yernan, and 3 oak, more a hugshay or who. Chliha, tradition of his religion, and my lesser and failed. Agus in Ijoliach sin mar wonus leis in colony, Lee sé agus líon sé le céal, gur cuasaí socialta, cultartha, agus ag namiachta a bheith an ben in éon frí wartaíach in éan an colíú agus an ggóil. O hosí ggóil na dúdarach sna daithidí den sé o iscé, fríd cógú na ní léna, síos go dtí imach na néirí, Emile Shake, it was a shock. Fi Kogu Lanunach or Bun Exasana, Hun Era Gaelak a Clee go Umlan. Hun Shell of a Glapu or in Cheer and Umlania, August Marturci a Bean, Hun Shivalu a Yanu or the barbarous natives. Anyon go to Litriac Streetha and Urin, of the shock to Asian, August Asian Bunnyha. Or tradition bell of each the milk of the days. August annual Napoleon Berna flew on a hanger, Gajian Dara is jag, Vishay the Gamat, Egg Joliha, the Plandiha, or the Plandala, and Lairskrish, August and Colonu, a Curhun Kin, a Jeremy, Mission Chivaliha. Vina Plandori, Egg Chop, Gahara, and Einon Hain, the era Schmachtu, a Galdu, agus a Hivilu. An tí valid scale, mar a leritor, a Vorogra, the Casca, Nijeg, Shejeg, the Muncher na Heron, in Nijeg, Shejeg, don Sheo Ur, a 3 Blaine, Eg Jarwu, Cart Chunasap, Dog Lecha, Muncher na Heron, Hondalan na Heron Sturu, gan Kusk, gan Jormusk. The say sin Lara, nach roan area amach na Casca, ach Bart Ella, sa tridge G colonyha, agus ach Gola, Lanoni, Hossi and the Rira, the Hiri amach Olu, the Mina Shay, Piet Daiha agus a Hain. Tirak Marajiri Muncher na Haran amach, and Aiden Goal the Tira, and Ahan Gloom, as Marikina Rin, Timmy Kogi, Golanonach, Freevart and Aiden Nagola and Ahan Threvsha, the Hogan Searsha. Rin the Herony Yankiha, the Herony Oga, the Finiani, Irakti and a Shal and a Hain. Maragana, Rin the Kimmy a Kilwanian, Kimmy Monsho, Kimmy Franglock, Kimmy and Corrup, Kimmy Ardwaha, Kimmy Port Lisha, Kimmy Limnock, Kimmy Bohar Crumlania, Kimmy and Maidstone, Kimmy and Anrada, Kimmy and the Port, no, a rest of that.
na cimí a lig ar na glúnta. Rin siad sin ó srudé gur hiag siad go fíorhhaid an manú a bhí ag Martin O'Kine an poblachtach Marksach agus an scríbnóir Ismó Tionathair in Newell na Tríach na Gaeilge. Cur sé síos ar eisint na hath góla nuair a dúirt sé sí an Gaeilge ach gól na Héireann agus sí ach gól na Héireann slanú na Gaeilge. Is civan lom go maiid agus mé am a dhéagúir a móthir na cromlaine agus a rééis a casanna na ceise fada gur an bhéimar an Gaeilge. Fuair mé amach níos moille an go dánig an Gaeilge a bhí a fólam agamsa agus againe a lína díreach gan bhreisiú. Hui sé siar frít Pontius McArt a dólam a kid Gaeilge héan a brisúns na céigeidí ó leithéidí éman ó Hínán a dólam a kid Gaeilge ó Martin O'Kine in St. Corach. So bhí sláir a gan bhreisiú de achhol agus ach remú na Gaeilge. Mar sinnde an Gaeilge bhí ag Bobby Sands agus cimí abúid na Blúide, hanig sé sin díreach a lína ag sinú siar go dtí na revolutíthe a ghlac ar ardafig go fós a níide agus a séideag. Rin Sands agus a cócimíthe an Gaeilge ach remú, hána bhainean san brisú ach frít an phobal a Cotinne. Cur siad an lasar sa bharach ach uair mar a rin golóir daoine leis na céint a rompú, agus mar a dhéanaí an glún agus na glún de Gaeilge a bheits an in ar nné, agus a tá gréamhach a bheachtasaíach agus an obair forbar a phobal an le aniu. Agus sinne in ar nnéagóirí faoi glas ag gáil, agus sinne ag fólam na Gaeilge, bhí muid cumáid i món fólam ha palaitiúla. Thosaí muid ag léamh rint saothar ó scríbniúirí aireanátha agus idirnáisiúnta ar théama a bhain leis an cholínú agus an clachtú a bhí ón ag mór amreachtaí Sasanna, Spáineacha, Francchacha agus eile. Bíad na bon saothar a bhí agin dar lom na ach gól na Héireann na Seamus O'Connell, the murder machine, the Padraig McParish, agus scríbneoireach James Fintan Lawler. Ó híd na scríbnóirí idirnáisiúnta bhí muid a léamh saothar Frans Fanon, Homi Cewawa, Aimé Césaire, na Bhuaí Thongo, agus daoine eile nach iad. Hasnaí nuain gur chur amach cardógin ar an spinteoireach agus ar an alsanach a bhí tíomhthír den bhuaiseach frí choilínithe. Sa dóias go deochú linne, teoraigh dúthasach, loganta a Orbert, bunaithe ar one card falsanachta agus frauithe in san espris idirnáisiúnta agus loganta. Aráisint na blagan na héit, ins na máil seachtaidí agus na lua hachtaidí, fórbríú an léirgás sin a bhí feidteógin sna casanna agus hiigmid gur bhégan bun na scrapailte seo a leathnú amach agus níos mó daoine a tharraingta dró an bhuaiseach frí choilínithe. Hiig na cimí fásta gur bhfuaring an dá staiad palaitiúil ar an uillíonn seo a thabhairt san ardú, le héan analís a dheanú chun craig a chur leis an craiggealt in sin tír, leis an choilínithas agus an nua choilínithas. Níor a bhaineann dar leis na cimí an chur thuige an hástaí bhuaine in san stáití nó thuaidh, éitir ón stracailt an cógaí oscailte in iad na núdaras imprúil a bhí a réalú kids den tír seo a bhuaithas na acma choilínach a raibh fórsa giniúil in úsa deacu in éan dúthasaí. Bhí sé difriúil ar fad in san stáití an breagach ó dheas. Is stát ír choilínach a bhí an. Éitir nua choilínithe sa bhunaíach, ach éit cumáid a raibh tromlach na naoine frí imprúilach go fáil in an neartú. Cé gur bhuail gluaiseach na poblacht a riú gur stracailt frí imprúilach a bhí sa cogaí ó thuaidh, níor obair siad
Cree Idoliac Free Improlak, August near Cree Squeal Shield, and Jarku Shin Gehefata, a Mass Ball Magluashapta. Or Kess the Gaeligita Veer Noi, Ba War, Egg Forwards, and the Forwards the Gaelig Egg 4 War Magluashapta, Akshin Raja, Fidini, Fu Dini, and St. Art Jonasiak, the Gluashap the Poblupta, Nar Hig Kesh the Gaeliga or Corrby. Fi Policy Ladger, elect the Gaeliga, a Rewig Sinn Féin, Ach ba Avel Ran Amber B, Gur Kurshade Kurhum Gin the Gaeliga, Mar Jump in a Sprickina, Raked in a Saha, La Hako na Chira, a Winchama. Ni Haitian Lara, Nakro Kidwoid the Phoenix the Gluasha, Nar Glot Manu Uchain the Garira, V or Noi, Ach Einyon Shin, near Alsunach E of E Larniha, a Kur Higa Gluashak the Public. Tashi Inkak. Mar a Harnian, one symposium show, ag Titsamamak, or La Kivnakan, Bass, Robert O'Shaughnessy. No vi an Tiskins, go Joe, ag Bobby, or Hammock na Gaeliga, and Achol na Tira. Scríb sé hien, and ní jeg shot to a cuig, nor vi Mishas na Casnalesh, fui an Gaeltak, a vi Bonnyha, or Warrior Shoya. Agus dúirt sé, Gurvation and breathe ba revolution dar harna the lin sail saga. Agus Wolshe, Ganyan for Eichrisher and Griushin, O Chum Chum the Tira. Dag Bobby Oirak the a tab of foil like Moonloof Lushak the Gaeliga, Agus the Ian Co Hardwich, Guru Ear Timmy Publictaha, Trekshishan Buncha, Agus Kidjak and Buncha go foil. The Ian Tossiak the Gaeliga or Fua Lua in Civilian. O Corky, Sus Antrim, of us O Chirconnell, she's go Portalariga. Well, Tagalore Screefa and Guru Rats of them, but Tagalore Screefa, Eg Timmy, in New Litriak the Gaeliga, up near Hug Anya Fos, we lower Kimchi Happen Yalig, a Skriel, or Kesh the Gaeliga. Agus an Strackles, Lanonak, Free Collinac. As she jante Shashi Garor, in St. Inns, agus ag Dini Ella, Falahar, the legacy of violence, where Hunta assassin. Ag Neil sé jante ag Gaeler B. Agus an Tien Rod Boilum, Oilas and Symposium and you, Shahas and Crack, agus an Fulham. Na, the Spraggy and Symposium Shaw, Den Yegan, La Torch van Lorshin.